Ketheka mutegeri wa Weru TV kambiti kintu kya kunethiete na mbere o wega ni tariki 12 cia mweri wa 11 mwaka wa 2022 mbitagwa NJERU kugwata ugeni ntoni cia Weru Thaa Mugwanja. Tukiamberia ntoni cietu ori murimu wa korera wonekanite kaunti-ini ya Meru riu rwangirwa ugima Teresia maua ni mambiritie kithomo ni kenda gutetheria akarima nterenu kumenya buria magatangana na murimo uyu wa korera ni maugite mo makethirwa makigwata muntu wonde uria akethirwa akiuna watho wa utheru na mono antu maria mathirunkagia intoshi ya kuria one kulingana na murungamiri wa ugima sub county ini ya Gembe South Thaa Baimiringo obunde buruthikite ori ukwithikana kwombeka kuri na ikarika rimwe ria korera Teresia Gembe North nitabutu kwirwo ni mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi. Batongeretwe ni munene wao Thaa Baimiringo mabisa baba ugima bwa muingi bathiurukite mucini omao gicigono giki kia Gembe South kumenyithia akari baimenyere na gwika utheru kenda kwirigiria batagwatwe ni murimo jwa korera juria kuri na antu bagwatikene na juu kaunti-ini ya Meru mutu ati Gembe North kuri kumwe kuri na muthuganirua kwina kinyake mo mutu ati suspected. Luckily now within a case we have not reported a suspected case. Lakini katu anonto kabako riria antu wako oria. Esenjia tukende kinyaru ari kiri antu bonde akariba maua. Ni thati baimenyere nontu kinyakethera kolere ta uteke cironekana maua bamenye no yeyete no yeye case imwe ne ani wetwa outbreak. Case imwe akeni ani wetwa outbreak. Nona indeto na case itano iko ni famitwe kugo tethaite kinyamwa tukara kwimenyera. Nabo onyo ikinyire ndia irio bya reja barabarene kuma narua bya kuria bionde bya bikwendwa byo kamata ibere to barekana byo na kwina communication ikari kuma county headquarters so kuma narua tukawa tantu na twawa tantu twabaikia kotini borisi ne komenya koti ne komenya ende atuenda kunyethia biashara betu mawa barabate biashara ne cia mundu na nyumba amenya kwendia bya kuria bya kamata bya kuthiurongia ni kinyume cha sheria mpaka sasa hivi ni kimono marwaja gusasira barabarene na tiba utirine mbako kwira andu boteri bayingi andu boteri bareta license baba barabarene otoya kuria license nikako yukinya advantage ya mumtoro kuria license akendia makale 10 ura wa mukawe na tende thinya rimwe na ora na reta license na kwina teri kwina roko ruonde batethi minondo batethi mito tukumenya status yo ya afya so mikawe kendelea nanga mikawe ranio ina itekinyithetie standards ya tukwenda hata hiyo tutafunga tiga umusumeno no jukangira mikawa iri tithingata mawatho ja utheru mukawa chuonde yuketha utena standards ira kuma Nteto kainga itwanjiretio ba notice kuma last Friday sorry itubaete notice na notice ya wantuko yiri 3 ciathira tutafunga. Dennis Mugendi Weru Wikendi mucini o maua kaunti ya Meru. Tugitigana na Nteto ino Nteto ni ciengene ati mpatho cia gavana wa kaunti ya Meru taweka wira mwangaza na atongoria mwanya noka ithiite na mbere ikimataga nyuma ya mubunge wa Tigania East Mpuro wa Bori kwithirwa kithungira kawira mwangaza na mtumurume wa wetawe Murega Baishu na methirwa makimucokeria riu Kajuju Mpuro na umiretie ni kenda gucokeria kawira mwangaza ni baria auretie gavana kawira mwangaza ni atige kumuthungiria siasa na muno Nkoroki nethirwe agitia kanisa atige kuthungira kanitha na Nkoroki amoria we gutegete no kiriko ya gisiasa akwithirwa agicwa na gutewira akoria ndani ya kaunti ya Meru. Nitabu Kevin Kimathi agutwira.
Ondi ntitekano ciitite na mbere ukura atiateka muyumbe otianisti mpuru wa buri na gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza muno bakininganithia mpatho iji na watu angwe thirikari ne county kininkathe muyumbe uyu otianisti riu nkathe yindire ukarikia thoneke kuru ntere cia ntwanu karachi muthara na uritie we buru kwewetio no ntutiro we mwene auria ngwe thirikari ne uiji ya county mwene Kawira witwa mureka na mbike nthi ndaromba ngwe kuoni tukugwatanira ndaromba ngwe kwao na kethira ndiraromba na rete baruga ira ndarombere acio to baruga chako itauma nyomba nongethe ni irundu biaromba kwao lakini toka yuru ndaromba mbi ndaromba gitaromba mugai no te mwana okoromba giti kana ngwe mwana orombere ngwe ironja cio roami Utaigwa ronjasi na rola. Kera igakura. Kinyoke enda kurongora kura no kuria. Wau ataugandikwa. Nyate atemenya kugandikwa karomba kura. Na itumikia we kuria kwewete yo we mwene ngavana na njuri we misemanio ne. Na MCA mirongo moa 69. MCA bangana 69. Murangeri wara mwobo. Sasa sawa? Kwena speaker wao rothurerwe wakuthithia mbi 70. Sasa sawa? Kwena MP sikenda bau ibangana 79. Ibangana baba ije madhabu 79. Sasa sawa? Kwena women rep mwakorora twacanire bakabangana 80. Kwena nominated MP omwe bakabangana 81. Na kwena senator bakabangana 82. Anto 82 bondo kethro tena there nabo ina ugwita mporo ara bashima mporo akumera okethro anto 82 ngavana Kawira otwe bakarande goro no berana mporo wenka na ta mutethia kwa unareke omwandire ingenyo ngakayuyu bande kwa oni ontageta ndimogoro kwande na bongi nkathe muyumbe uyu mpuro na minereti kinyampathwiri irio na gavana uyu wa county na athinjiri ba murungu bakanise Catholic ya imuria kinyabo ubaite yo buru kwa anto amondonera ugire kinyaba gekera nguo cia white kana cha red kana cha pink kana cha blue otoba kageta atia na umenyoro huo uyu mutumiria ni bishop kwa mutumiria rojanonge kwa mutumiria rojanonge Murungu te baire mama Murungu no mwe kwa utokera Murungu toramba Murungu omwatui ukathombia muntu bunga kigwetari tora Murungu rate kurwetari ngoma tukugwatanira na ndenero na changanyikeri na getete ata na bwa muthia bado tutena ndo na ngavana lakini nareke orongo nareke mbi atotwerere ingenyo bi orongo narite ngwiti yawe na MCA bawe mporo ba mudhure ba mutoma Nairobi ne Nairobi ba mutomera aba mutomera Meru na area kia kuthiuruka itigania sasa sawa kwa ugo muntu inyanjoka eragwa ukaya guikia kara morongo ne njoka no kaya kuruma kwa wejera itigania gotoruma tutekira tutegeta atia babo gakira mutongeria wenu nkiripotera Weru weekend kumatigania East bita wa Kelvin Kimathi na uria wari MCA wa Ntunene taweja Del Mauta na meneretie ma MCA ma bunge ya county ya Meru akiuga matikwenda kuruta wira na nikyo gitumi magushwa itumi cia kurua na gavana Kawira Mwangaza augite ma MCA ma buria makuga ati Kawira Mwangaza ariruta wira na ma MCA ma mashindirwe kithurano nini montu ma urongo na itumi makwethirwa magishwa nikenda matikarute wira korokina uretie speaker wa bunge ya county ya Meru tawe Ayubu Bundi ethirwe akirutanira kana ethirwe agitigira ma MCA na gavana mena urumwe na tikendere mwena nwa uriku ni taburia Marion Karugi agutwira nyuma ya MCS ba County Assembly ya Meru kuwa mirandi yonde ya weti na mbere ira babati kwithirwa bakithiatira maturene gavana ni wabatiri kurua kumania na nkusanyo na wasengwataniro kura kwithire tuko kiumira atiko na gavana ni untura urari MCA wa Ntunene Del Mauta atonyerete na kuona ni akithetira gavana Kawira Mwangaza na kuri MCS ba urote tayari kurita ngwe yawe irathuriro na ciembelie kurio na reke kwiwatelelia ukiakwithwa kwa MCA okua atirita ngwira atumirwa arita arisaini aondoke kwa kazi kwa sababu ameshindwa na kazi yake. How do you tell us udhuri ni antu watwira yetu ringaire gavana thimu
Yes, twamuringira thimu no ntu itwamuthurira nwe ngavana etu twamuringira nawe ka kando ugethote kwenda kuma 2027 twakurita kinya wethi ate kana atia no ntu tayari no remine ni ngwe yeku utumba ko abscond from duty no ya muchara yo theri. Kuringana na Jandiel ni ati nkusanio ira ciumirite ni kuonania ati MCS bate tayari kuritira mwananchi ngwe. Daima ntu yaba kubwithia niyo yomba utuma tuona maendeleo. Kuno ntu bate interested na kubwithia mantu yamba utuma maendeleo yeya. We don't expect anything from them. Uthiko tweterete kumakirebo iba yokie vacation yo emyaka 5 ne bade mbeza chi mwananchi na mwananchi akaria 2027 yekinya. Naburu nareanite na ugebo ati ngavana Kawira nikakuritanira ngwe na MCS basinderwa kithurano ni kithiru akiwa we atonyerete mantu ya nontu bakwithirwa ati wiritwe kuona nkusanio ira ciithiritwo yeta na mbere. Muntu okuwa ati ngavana rita ngwe na MCS umire ou kare nirotone ari nontu ba mbere utemba kwire ngavana rita na resident o Meru ngwe urakuba no akwenda kurutania no ngwe. Number 2 akethwa ngavana rita ngwe okethwa baithwani ngavana rita ngwe na umire nibo bate kwenda kuruta ngwe kundi kiu gisingizi ko mwakira no ndo utiroreta kiwe akurera buro kuweta atia ubura wokua ndimutongeria. I have to make also my voice either iweke ati mantu ya weta tibu ya bati ya itambere. Nararombete speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na kuwakaria Mwambi na bwiri kwithirwa akiolelia nteresu yire ati kwendera rutere rwa MCAs. One day I would advise Ayubu Bundi is my great friend, personal friend, which are all condemned. Majority leader, minority leader, na other party leaders within the assembly, they are within their rights. Kurera na bena nyanchi no ntobe na leaders wa party sio, maybe they are taking instructions from them. Lakini as a speaker, once you are elected as a speaker, remember, Muturi are player neutral, mwangana reke mudia. The speaker should be neutral. Na play neutral. Uteo akinde the MCAs. You should not be worried. Niyenko menya no akire MCAs am vote out. They cannot vote him out. I want to assure him. Iberere kuinga kaberia in our time. Lakini batama ninjire. No ndo kenda wenga muntu. There should be a genuine concern. Modia na kuromba gavana Kawira aewe kanya ritere ya Meru ngwe. Gavana narite ngwe yewe itumwe space. CNDP kinyo tayari ntegwe kuthira ngwe. Ire kwa line manifesto ya gavana na 5-year development plan. Ire dio ito county integrated development plan. Maoni ya wananchi ndio yabwithika loini arakania hii. Number 2, supplementary budget itakuluka. Iyo kwenda the governor spending better according to the programs ira prioritize the high ira yete kipaumbele. Kinyo kedho itu kwenda control resources. Let us control resources within a legal setting. Kutuke sheria neto karitie. Nkiripotera Weru TV kumantunene Bita Marion Karugi wa Kenywa. Kongi na kuthoko ya Muringene ni thoko iri igweta muno nterecia igembe ende abiashara na kinyagia arungamiri mathoko inu matoragia kwethera magite Thaa ni kumania na mateta kana mathina maria methagirwa mari thokoni inu. Matongoretu ni mukaririgiti wa tawe Edward Mithika ni magutita makiuga ga thoko ine kirweru nchi ni kenda methirwa mena bantu babega bakwenderia mariuga mumena uguoya obonene wa kugwatwa ni mirimo Thaa inogu gukura na kabinde Meru irikanite ina murimo wa korera. Ni bari ankuruki methiritwe makiuga ni makwenda gwikirwa cabros kire thoko ino ni kenda mavuta kwenderia bantu babega ni mashokete maromba gavana wa county ya Meru na kinyagia MCA methirwe makigwatanira na Karugi. Ni tabura Nicholas Chabari agutwira. Onto thoko yetu ya Muringene. Thoko ya Muringene iremwe ya thoko ire igweta nterino ochegembe kuringana na biashara babaringa biashara thokoni no bariga bari watini kinyaba kuwatwa ane mirimo mwanya nonto bakwithirwa thoko ino etieruji akinyankuruki kwithirwa gina igitarire ambura kabrosi itekirwa irekeria akogwa nto ibakura kinyamara mono biashara nchiao birabyo tuchumbura thokoni ya Muringene tyazo tena roe no turetero mirimo nya ya kolera no ntoto te no theru bakwana no theru bomba kwanikana ukilukira rwo twakuthirirwa tuthe tukuthamba njara kinyaga bros thokone kundene
kwatierwe kutegeri kabrosi nyumba uyongwa etarurwa yongo nonto bobioro ibe flasi oterwe kinya rwe tomromba ya to njira rwe ku kenda nyumba na kenda to bika ku nkromba ngabana buru yerere ro alweli thoko yonthe muringene kuone kana thoko yetu percent ina kaburo ne tebuyure bwite bwithi kuna tukuromba thirikari county government kilukiri ni ngabana wetu excellency gavana Kawira Mwangasa yeye kenda mbo tubwithiria yumba wika kaburusi boboya nenya tubwithirwa shint nenya thakwera yetu nio yeye bwithwa nonto thoko ntore murgene ongwe tarurwa nonto bagotho tutene nyarui murgene nyumba uyongwa ina ne witairuru rwinge na mwanka thayo teruru ikuo rwiro twateriterwa diocese ruongwa uti rutonekana nonto mara imefungwa mara utirui ndi mwanka thai ni tukuromba area uraomba kabisa atone rui kuri ugwendi bakomeneria nkujanirire gatigati ka gavana na MCAs bakiuga ichi chomba gutema baithiro bakiria kurutirwa angugi warira bakwirigira kuthina mbere na kwithirwa ngui cianjirite kurutwa na muno gwikirwa kabrosi na kinya kureterwa roje thokoni eno gusanire bena sina ndoira bakendelea utotirtirwa ngui miaka 5 gutwiga ne nkuchanio na kwa twiga ibatu twa wananchi twina hasara na twathurire kinya MCA beto turitira ngui nara lakini tukuona bakarire onro betere nara euro nei makosa tubakia kuya na baite kibatu bao nonto batu twabathure beta nara guturitira ngui lakini betere nara nindro betere kweta atia kuronanga ngabana ejo tukakwira mantu amaingi twina mantu amaingi sana ja okwira ejo aito kwendete otobwetherie bantu a kabrosi cionthe twathukangirwe twekirwa round about nini isi kuomoka. Kwa hivyo tukuromba viongozi bara twatare nontu bashugulie yote thoko yetu muringene ikuthirirwa rui na ubwonka muciyo nturene no kuyo kundo rui gavana Kawira Mwangasa twatare na njira ya wendo bunene itomwita muringene yambirio tukuthurira rui no tukunde rui wora twirire kumathokia muringene Gebe Central Petan Class Chabari atuonekanya kuno kabanini utikathinwa kuoni ngucoka na Nteto Nkoroki inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku mdau vipi kaka maze naomba unijenge chanja nimesahau yangu nyumbani man imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu hapa ndani kuna hata ka lunch hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga maze nisaidie na hiyo chanja utaniokolea tu dakika mbili tu nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja nifunge hiyo deal man utakuwa umeniokolea changamka mdau dakika mbili tu naomba jazoea nile tu nimesahau walai niokolee mdau dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili niokolee changamka mdau niokolee chanja dakika mbili tu dakika mbili inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jora gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street Meru Town turingire thimu gukurukira 0703-509-493 The Kenya Airlift Program empowering Kenyan students.
Okaire gankugwate ugeni tukithie na mbere nsoni cietu muntu muka omwe ntigwa wa miaka 90 kuma Ntere cia Kibirichian na kuromba kio tukionekane kiriwe aruga matigirwe mugunda ni ithe indi mutano ngina wa uria mukuru ethirwa kiukia mugunda uyu na kwandikithia nawe na ethiritwe akirumagira untu uyu kana arumire untu uyu miaka 10 ikirukite na gutekio to onire aruga mutano ngina nyuma ya kuwa miaka 2 ikerukite na atigire mugundo yo ndaka ciawe 5 na mwankatha ino ndaka ino imubete thina muno ntunkinyagia ukurukira mugunda ni uyu ni thina riu na kuromba thirikari ithirwe kimutetherie nikenda ona kioto nitabure moira kirigia agutwira mwekoro umwe ntigwa na rietu teretha mutimbi kuma Ntore Kibiricha gicone keburi na kurerera kioto kiawe na bone nyuma ya ithe kubatigira munda mbere ya Thaa tiga inde nyumene mutano ngina wa mwekoro uyu arayukia munda ju na kwigaira ari wenka na gutora kuthiurukia ntindire je mwankarira mutano ngina uyu kinya warabatigire mwaka muthiru na gutigira atana bawe munda jojo ntindire je teonete kioto kinya nini kuthura muno nontu wa mutano cia sairasi tukunengera munda ibaba nindakara najo akwa nwakana jo awe agacoka kungaruka wacoka gontunya jo akwa ndende kuona agombata buruki nyakwa ndenya mungao iro ndetire kotini ndeta kuwa mutano cia gontunya munda akiuga ibyo ayo enka na rero ni naindorere kambite koti genda koti ithikirira na ndingambite mwanka ndano kanbwe nginye myaka 10 ntathoma mwanka akinya agokua tuko igambarire ore igambarire kotini atiga mbali kotini na itutiga ambikire kire na bawe na ndibo bangambithaia na gutiria magamba kwao ntetera ninde ano baiteraia ninka ngaithe iretererwe ni Nteto ere kujiri ni ana bamwe kuru uyu bagitariria ore mami wao ora uri na kieba nkorone na ura utena katharia twere gucenza kotini akithingataira kathetu kau indi nyuma ya mithiuruko ya nkurukia miaka 10 magamba jagatirwa batimenye gitumi tutikinya inyaku ndo kinya ku ndakayu my cousins batikoleka uthi ukinya kurukirao aba inganirie buru na ndi nkauga ni murungure no to thirikari iriku na thirikari rero ona ndi ni kuona itethie mami tutura mndune tukambara tu antuko twekera ntuko kiongo ntuko ekinya tukajukia matha twamwikia tukemiga tukara ikambiri aterewe akiri waka ikamba bateku abate janga ibonere angambi o bateri jengo tumbo teri jangana yoyo akwire atekaita into biawe na augwa mtoto na waja sairas mutoro chu wena athomete na nari thirikari-ini na na baba thirikari-ini ajukire etere arathi ya succession arayukia into bionde bia juju bila tweka ibiawe na baba muthangikia na ba motarongina ana baba motarongina na bayukire munda jo ari jo ethe baragi tangira bae batano ndakaitha njae nandi ni rombete atongere monya kuma thirikari gutonyera na mpwe na kuthingatira kioto kia mwekuru uyu bakiuga nandi ati kugamba na ana ba mutano ngina bara na bokinya bate umuthikira kinya nini ndo ndakaija mutana chiko ndangekia muno ndenda ningavana antonyere manto jaja ndenda ngavana antonyere manto ja ojora tethaie kuruba ntigwa ntibora na tethaie kuruba ntigwa na tethaie kuruba la bena thina kwanje kuba bena thina na batethaia muno kuba ntigwa na batethaia muno kinya bagure nya ng'ombe nina ntetherie gamba riri nontu no kwa nina na kugamba nabo igamba rituraritiritwe tukero imweri ujonge tukero imweri ujonge rimwe kwa mbere na mieri 2 ringire kwa mbere na mieri 4 ringire kwa mbere na mieri 5 imbe tomato no mbina na tukuia antu ibarumagua kwa twikira ribarumagwe munda na ninkoria thirikari ijire kai tutaka mwekuru uju kuma bamuthangikirie bamami atura gwita kotini ende babateta kotini babatura gutiria itukuria thirikari itonyere mantu jau yone ni ontu korone joka kwenda corruption ni ontu uju no turakura no ura akairwa igamba ira itukuna tirorero miaka uyu onthe na ndi akura buru na tinyera inayo utinye mbeca utinye mwiri utike nakyo na ndi thirikari itukuria thirikari kinya ya county government kinya MP na baba angi baba na goodwill bamutethie igeria riakwa ria kwaranĩria na rutere ruru ngiringite iga nyuma yakwa gucwana na mutano ura mukuru na njira ya thimu indi ati gwatikane
Nkiripotera Weru wikendi kuma kibirisa gisone kebore mbeta mawira kerigia. Na abo nibo tukurekeria nteto cia Weru Thaa Mugwanja ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu nteto cingino na cia kinya 1:30 mbita gwa Christine Wanjeru kuendere muthenya umwega.